Nekno Dik, tak sawang kau kene. Ayo. Kampang kali ono ing pinggir ketemu aku langsung naksir kali isian koyo kelangan pikir apa kuwi arang keluku isi kari di porot dan di pitu sak dino aku ra iso turu kangen dikon ngomong ora bakar gedang aku geni sampai kering awakku iki mikiri gedang raja sak tunduk di penadali timbang urung gampang kali ono ing pinggir guru ketemu aku wis langsung naksir kali isian koyo kelangan pikir kelopo kuwi arang keluku isi kari di porot dan di pitu sak dino aku ra iso turu kangen dikon ngomong ora gelem lah ono bakar gedang aku geni sampai kering awakku iki mikiri gedang raja sak tunduk dipangan cedot timbang urung aluwung kuluku pedhot karo kelopo ati iki istune mung kanggo ndiko gedang raja sak tunduk dipareni yen ra percaya pada jodoh iki hoki bos cilik arane pasir watu kampang kali ono ing pinggir guru ketemu aku wis langsung naksir kali isian koyo kelangan pikir kelopo kuwi arang keluku isi kari di porot dan di pitu sak dino aku ra iso turu kangen dikon ngomong ora gelem bakar gedang aku geni sampai kering awakku iki mikiri gedang raja sak tunduk dipangan codot timbang urung aluwung
Terima kasih. Terima kasih banyak.